Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kani gade ke konhon jong kaseng ke batrai na ke benta ban kentiu, ya ke jingi lek kai football hakani ke jela Meghalaya, hapo ke Shatri jong ka Meghalaya Football Association. Hapo ke jingi lam jong Vice President jong kani kaseng, uba Diverland Lingdo, hakajuk kapor ubolong ru chairman jong ka Women's Football Cell. Ringkat u CEO bat u treasurer jong kani kaseng, usamla arki nongrom bat uba wanshan ar kharkrang. Hakaji kendo berkinong pathai kubor ha Shillong Press Club ila penbena bahau diu Snem ke Meghalaya kalayo ban Pynlong i ke lempung ilek kai football jong ki kentai ke bahaya du hakani kari India hi Broadway ya ke balatim kum ke Indian Women's League ke badang susdang Pynlong dang haus Snem arjar khatnyo balala kum bakalong hadu Mynta ke jela Meghalaya kampat don ya ke kenhon jong ki kentai ke banya ringkat bor hakum kani ke lempung handrai nak kalyang ke Meghalaya Football Association ke kermen bahaki Snem banwan kan sala ban penmi ia kawai ke kenhon ki kentai ke ban kot bor ban yakon hakum kini ke lempung hakani ke Indian Women's League ke balong ru ke sien ke baar ke ban sapelong hakani ke Nongbah Shillong kindan nyau tli ki kenhon ki ban yakni ban ra i kanam lakdo kentop ya artli ki ban ke jela Manipur kata ke kenhon Eastern Sporting Union bat ke KRYHPSA kiwai pat ki kenhon ki kentop ya ke India Rush Soccer Club na Hyderabad ke Sethu Football Club na Chennai ke Gokulam Kerala Football Club bat ke Indira Gandhi Academy for Sports and Education na Pondicherry. Ini ke Indian Women's League, kajian ini kan dua kapra, mentang kesian ni dan new team. Akhirnya Pak Manipur kepala training saya oleh kelab sekali. Kawin Indonesia, kawin Pak Maharashtra, kawin Tamil Nadu, kawin Kerala, kawin Pondicherry. Kita ini tim kiban Asian mentang ni. Deh kawin kebang ni kau aman percaya bahawa beri dan tim Pak Meghalaya. Kadang orang bah, ya kini ki club ki Asian mentang ni Indian Women's League. Kisah nak ki club ki bah, Asian mentang ka ISL mereka. Deh ni nanti ki club jadi deh berkurang ni dan bertuli ki bah Asian mentang ka ini. Dan dari ki club parlamen berapa nama ki club parlamen bukti mentang Snem tengah kerman pada kali ni tim dan ni ka Indian Women's League mentang Snem ni pos dia. Hakoi ka edition pa yang ini pasti cumi kan lapan temi tim kita yang akan bawa banyak kon bagi tim yang baru dia tapi kan sebenarnya kebaar ni so ban kerpat ini bani rap dan mini ban tepai ba memang kau ini ka tournament ka jingila kai ka nom sim bairo dari play ban kejing temu bah mat kolong ban warna bagi kena sekolah, bagi sekolah kita siap bertahan bagi sini bagi lagi, bagi holidays dan bagi timing kepada bawah sekolah bagi mana ram yang kena siapa madan bapak pegal bapak sekolah ini baru nak kalian ini MFA ni mudah bertahan kepada imun dan berkat kepada kemudian bagi nak bersusun kena ini dah buat hak itu sini bagi dan tidak kaya. Kilapan dan KK bagi lapan fasilitin yaki school ki bawan dia lawan yaki kena tu ki siapa barang apa JF kompleks. Ini ada siapa ka di kiri turnamen Mynta siapa ka pesawat kemudian Mynta siapa trofi dan inauguration ya ka ni turnamen Hastir Convention Center hakawa hakapor sahaja. Raya dan terpadu di dunia dan mana kata sini kena kau balang media show dan aku buat sebagai bapa play mereka tournament. Kerja Indian Women's League tambah bila abang mau beli berbulan ki yang ni ki bayar dan sebentar lambat ni ini ini sukuman begitu itu berapa persen lagi berada ki bandan harga bansin mentah di Women's League. Kibandiran mentah banyak proyek komplek kini kita tang 40% kimbu kita ngabarah ikhtiar baik dari bakia kimbu di sebelah kata juga naga but the whole tournament ya ke program bagi gue yang peniat dari coaches joni kibala qualified coaches hapok lagi page di kongyai video nokeri di kong Shamila Karbani bagi balon wan nongeng jadi bahak mat kiban baik kiban peniat kiban
supervise dia berapa kali berpengaruh game. But kalau Nongbah ia kan fast game. Nila Pynlong haka apun dari jom mandi, apun dari kemudian mandi kata kali itu tentu kemudian laban dia terus ni ada mengenai laban penting kenapa haka pesawat ini haka launching dia trofis kata kali bertajuk ini. Jadi kini keterangan kalau kan kod haduka kan sautri kata lu tentu memang betul kan sautri orang tentu betul setelah kan sautri berani.